then basa kuza space ya mina abiri so eventually ushanga hago kugira ngo twakura mino go bwana mu process bukirikana ushanga abana bamisinga amino ahabwada agakubenigaza aho hatoshanga space jo yaba completely occupied hati gari gaza kuza kumera ushanga gatandika kumera out of the game no ushakira kushanga abana b'imyaka 9 11 bine bine ugari gashuhire nagandi gona gadi umurayini konka kina nk'ikino kabiri gazoku na nabiri gaza now surprisingly amina ka kuchira kushobora hero they are these canine zezo kureba yego ejikana no gireba agagenshongeza hato hano reba modeje enshongeze jero haka giteka akashepa akashonda aha nanaka kashonda nanaka no ho keeping a shape ya face so guhora bakugira ngo the function of teeth is to keep shape of the face shape ka kunaka ku keeping a shape neze enshongeze enshonga yizoba nekushikibwa Kabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyamba ho kwigura misi kireta manu masyo mbashirira hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress West amazina niraka nijime muumza hano wahati ingangamire hano ya hachitebe cha New Vision ekikuru mu Kampala kubasa kuba ni kwisiyaho inshonga yizoba program eti neza kuba nebaho burwakana musabito murundo gumwe kandi obwizoberi nebiro bibiri ebyo kwa mushanzo nicyo kumanyisa ngo turyo mu mwaka ogwebye sente omusyaka so wowe no muntu yakoraganise ngo akasente akarindiro mu mwaka omusyaka ogwebye sente murabi makasem omugambiro to mwaka nuko gutwa gutandika ataka share TV mugambira teko TV inshonga yizo bajime muhumuza nuko naragaramu hamwe nabajenyi banjabe nakureterera izo ntaka kutwire hare bimwe bintu bitwenda kuganira hizo beri nebintu ebyabe bukuru omumakuru gitaga cyenchwire hamwe nebyo bwabo muihanga no kwetororisiona bimwe ari bituza kuganiraho no kureba isengero habwinchi parliament na mnongoro bazorwa government rucheriro kubanu rutonda ho ningashono ruteka ubukiko bwa commissioners abakuyamba mu kutambuza imirimo ya parliament umuteka abakozi umuterereza abanyishengero okubine kutwaza okuba yambaho na nibindi bidarumwe na bimwe kimwe muri yecho ekindi n'ubukiko bwa parliament sector committees standing committees ezuri kurenga nka 30 n'umusobo abazorwa NRM ningashono government tine chairperson arho ubasindikire ninga vice chairperson ninga sabanyisho nyobenyini kuba bastamira habukiko kugira ngo kiyambo parliament futanka futamuzo mbundo gwayo ninga shemirimo yayo mbutongore kurgabanyishengero baterebera iro byabo 2013 sofa twatambaraho omwezi gumwe n'icweka bit parliament base kubane sama mirundi nke nayonka that is budget state of the nation hamwe n'ibindi kongo irehecho emiremenize ine kuba abanyishengero tibasize kubaniye kuba kugira ngo urubazo rwa government ruceriwe kubana rutekaho ba chairperson bo ukiko namwe n'abahwezi babo hamwe n'aba commissioners bakuyamba kutambuza imirimo ya parliament urubazo rwa opposition urukurwa owestinsa Joe Rusenyo rukabasa kubana urugayo rwateko ba chairperson bo ukiko uburya side wabo that is Kosase Park hamwe n'ubundi bateko ba chairman baruda na commissioner John Baptist Nandese kubana we abazwekera aside ya opposition so bariomba complaininga bakugira ngo government eriyo n'ecyumba kizohereza bo barende kutandika tumwe niyo songa ayitwenda kuganira heri zoba ndizo songa ayitwenda kuganiraho
n'enshonga yo kugira ngo South Africa hariyo abantu bariyo no bariya kavuyo xenophobia ezigyo zigendo misho abiraguzo babinga biraguzo bagenzi babo rero wagaruka kareba Tanzania bakabinga abiraguza bino business cyo bwa mobile money bwa saruni aba kutega masoke bakababinga kandi ababinya license bakabaherezo bwire batekaho na penalty watwa operating umbiro buhireyo asaidezo umuryecho inabanyishengero abena kureterera ijoba kantandike na Honorable Muziki Francis ogu akaba MP wa Bwejo County Honorable twakwashira manzora musaba kutureba utugambira ndizo ko kuri yakugendera izobe obare mnonga jime mutebekanisa wa program eji yo kwanura mwen nanye nashemerwa mnonga kwijo mu program nanye nkabo umuhanuzi rero hanura siyone kandi bekampurra ketegereze kugendo misho mwenye natwara kanya kambara musimwa baryoko sibire kurungi mbendezo kureba kurungi kandi zo ryagenda girizobe twarmara kurungi mu parliament namara nakumara meza abirundugiremu beni na imbe ningamba na janti imwe bantu ba mutagara kunyeta memba wa parliament arundijo hati bubanga bagombanyeta MP hakyo bushika takaraga former MP abo kuba bandaza kujya mu parliament yafu nogeza ku mayise kalisa kujya kugambira nanka kwasize yafu mbona chuti mbona hati buba kaba gombara parent batakureba former mwindi yorake mbona yo kubanza kuba former mbona hati no shutu batwaga no MPs babiringa nyewende former member wa parliament ndiyo mukashonda hariya ni supporting abembezi ubona barabiremo kuranga bakoreje mirimo yabo tinkwenda bajya kunimba tambikono mudinjani yita MP arho akore mirimo atarinye kwasa ngo ngamutambikono konkana shemirwa munonga kunyeta konke cyo kujokera abantu ni mani mbajokera mu parliament nkezi hato mu parliament eji wajokera bwejo ninyi parliament nkezi starigiriye kajwenyera mugenzi wanje wakutamamu ezo ngimani mbajokera izo zo mukatare umbugenyi umukanisa umukereziya mu program ya twanure aho nimbano mwena bari abatire bwira batakanyoni ubwira hatirimba mwena kono baba biza bana nkaba babimaze ba parliament mbichi kuma sango mutabara member wa parliament bari mnonga kunchireza kwija kwanura already anoteraho ogo Numan MP wa Isingiro district kandi akabaho RDC wa Kagadi akumara kiri karindwa Honorable ni twakwakira namusaba kutureba kandi tugambiye cya kusebeza izobe bari mnongo mutebekanisa program jime ebyanshemeza nibingi konka haruna ne cha program eji kusitama hakitebe kikuru cya New Vision icyo nacyo cyankoraje icya kabiri izoba ryagenda je tugumira mu induction umuru munyonyuka baza ba parliament kandi ngoko nareba mu bice yagamba ito turiho konka kugira ngo ntuburobwira uko atuburobwire ni twakubeturya kurekana tumushabira ngo atafa abo bakuriye tabayo bafoma bafa ikindi cyashemeza no kugira ngo kandi hati ni tugira mu parliament bwambwe nyonasya ukweze n'ekicweka nanyowe uzomwe umushengero ryanga mbwe n'abantu bisingiro nimbasima okumperezo bushaki kandi no kuragana so kumbaraganisa no butabafera busha kubiraka nkabashakira kandi nkaguma nimbashura nimbatayira ntumanyana mwe bari mnonga aba mwango honorable honorable mboteka mwagafa rukamba takama honorable kurgo muri Gara West kandi obwa hati bwanyuma yo kurgo mu parliament amisho nagahiguru icyo kumayisanga no muhingi ahatagwire nzura ebintu byo byasoka honorable twakwashira ramusaba kutureba ninye nakirana ngo takagira ngo hahatagwire njura icyo kubanza nyutindi umwe ababo kuza kushaba ruhanga ngo ejurego ijunkagirekera revo yabahansi abo kuba nanyine sora iri kupampinga amizi kandi sora ne kuzisa amashanyarazi icyo hona nkintu wari umucaci mushabe ngo ejurego
nabo cyo byo muhingi tinkwangamisho iguru abo ko muhingi umurungi tareba higuru noteka yo mumushanagurho ohinga konge cyamani nabaramusya kanashemerwa bwo kunyita amazina nibwateka magafa rukamba kandi umuhingi mwishuke nko kuyagamba retired eranyoni mpagira kimwe abebembezi banje amanya ko heni honare bokatsime haneti abo nubo bamemba banje ba parliament abo kuntwara egisha kandi tinyine nshonga nabo ninyenda bebembera abantu babahurikirize ngo kuba basize kumpurikiriza shana ubwana buze cyakwa kinshemize nange cyanshemeza no kugira ngo erizoba nubwe natunga ebijwaro byanje nyincha kareniza kuba ni graduating a degree yanje y'amateka ejo neza kuba degree akashatu ombutabu cha bwanje buce obunyini nabwo cyo icyo ne kintu ekikuruze cyanshemeza kandi nangwa n'kinshemize nyumwazyo okomorwa kwa matembe okumuha beiro nimbende zo kutureba ku rubuga over mulongo honorable tuniyo honorable Wilson Kazwenge kandi ogwa kabari chairperson wa defense committee yakozere byafayo mu parliament y'ikumi nemwe honorable twakwashira ebare munonga nintangirira abo abataramani yitwe mu abaziyogu program eji yo kwanura nanye nashemerwa gumurundo wanye gwo kubanza kwijo mu studio zezi kureba ngo twagambira muri Nyankore nintangirira abagenzi banje bunye naha bona nimbamanya ni nshaba ngo tugire okuhanura kurungi na munongi mwa abanyabushoza bamperezo mugisha ngumbe nimwe nabira kariyanyu kama bampera umugisha abo haranga ni hangari yanje. Yes, very honorable. Now turi kutandika no kureba hansonga zitu zizo bitwasa kuba twekwerera ijoba tikatanishira ha parliament okuchererwa ka government kubarire chererwa futekaho pa commissioners a benchmark commissioners abashobora barabana so far twine homwe akurwo mu side opposition kandi government ekiri kubanire tabandi bashatu abatakarebere ba commissioner aba umurimo gwabo no kurebeka ngo batebekanisiza abanyishengero batekaho enkora eyemirimo ya parliament okwera twazwe ekyo cyo bwa hati kikakoze twino buchiko bwa parliament okikankasha tunabo kamwe standing committees hamwe na sector committees na zote zine ba chairperson echi ida opposition aljiria ketombita na nuru wakabiro gwabari munyonyo mu induction ya ba MPs pakargaye badetombita bagira ngo government iriyo nigeza ku cyumba kizobuhereza abantu bakabahereza karuru mwarahira muri mu parliament bine ikitatana kiri gukora nufutandikanye honorable Kazwenge iyo nogira ngo government niki ekikerize kora abaza kutandikaho kubita ba chairpersons naba commissioners abazani mwene bingi mu kiriyo mu kicenchura ninki cyuzure nambe nyine yo kutandikisa. Okay, icyo kwanza cyabyona okigambo kucererwa nikimanyisa ngo oyinesha he waboteiriho nabwo icyo yarenga omberagira bihanga kwatsire constitution n'ebindi byone bikutegeka parliament tarho kiragiro cyahenzurwe ngo rero manye ngo parliament ikirire constitution egira ngo president yaheza kurahira ukorahira kukabaho state of the nation address na rukugamba ni hangariyo na kwa mu parliament icyo kikabaho mbona kubwacyo budget ekashomwa ahizoberi aberishimirere kushomwa icyo kucyaheza president yaronda akachiko yaronda ba cabinet ministers constitution egira ngo president yaronda abo nabatekwa kuraba parliament ebintu yabikiriza nari yabahereza urusa kubaba ebashijume bikirizwe kuba ba member ba parliament kandi parliament te kushitama yona kukora ecyo neronda akachiko akutukweta appointments committee mbwena kwa akachiko kakarondwa n'ugumurumo gwakorwa so mbwena kucererwa nyowe ningira ngo ecyo tikikabiriho umukuteka teka kwanje umberagiro tarho kicererwe ebi ekikiragiro ebiro byaberene bitaho ishaha no gwire ebiriyo mberagiro ibi byona government ikireho tekacererwa kandi nyina masiko ngo
izoba ryo rwakabiri sande rukwija obukiko obwo parliament neza baza kubushoma rero parliament etandike kore teko byanje turyo mu omwezi gumwe n'iki cweka parliament etakukora abuja ngo ba commissioners tubaro hakuba no binenkizo no bino kutibekana business ya parliament okwera twazo umwami muhumuza ekigwire omwezi gumwe n'iki cweka parliament nekora kandi obo muri kusasura nga kashika nakugambira omwezi gumwe n'iki cweka tushitamire mirundi engahi ena rero nojya ku parliament tekukora parliament ehamize budget eshomerwe budget parliament yahurire state of the nation address parliament yayakira amazina ga cabinet ekagashwijuma parliament yayakire amazina gandi abo president yaheremera umunka deputy chief justice kaumu ekamurabyaho parliament kaneko parliament neko bihaho ekiwa so obukiko bwano gamani nkirizana neyo tubaka tereho tubaka constituting na tubaka butere mu buteka kunkaka chikwa ko kubanza kakujunano kukorebi ko karoho aka appointments committee nakon kamwe ombukiko obwo standing committee kandi n'ekindi okukora kwa hata kandi ninjira kachiko kubarahize kutaho ba chairpersons haruha kachiko kandi akarabanzi akuba kweta business committee at business committee nakachiko speaker no aruka chairinga nakaba karho leader opposition nakaba karho ba chairpersons hati prime minister areta business okuyaza kukora ebyeru ready nayo ebaratandike nabyo ebiragiro naki kandi byo nanjye bitandike sande rukwisha iyo mukureba kwawe noreba ngo omwezi gumene cweka hini parliament cyariyo neferwa kugira ngo ubukiko tuburiho ninga turiyo tutambura kurungi sofa ntene cyafere wahabo kuba kogire ngo business ya parliament constitution negira ngo government niyo kureta business ekagita kogire ngo prime minister ayiniki yaretsera kataha tebo ekikwetengesa kuza omukomiti rero komite kashangwe taroho ukagizire ngo hatobo ayiniki ragire cyenzo taroho cyahenzo nobu turigire budget no harahoreho nyenda kwijukira n'abakutureba aroho roni yi parliament yarabizeho ebiruza policy jani zigira ngo eshemeye kuba neza omukachiko aka national economy konka kachiko ako tikaroho konka nabo taroho ekiragyo cyo ngo kikahendwa nobuka kubereka roho nabo speaker inorusa kugira ati committee of the whole house nabo erabyeho no basano nakachiko nkabasa no kora report kajereto parliament ejanje nawe eyetwa kachiko ejirabyo so teine kiragire cyahendekere teine orubimbi naru kujya ngo kucererwa wahenda ekineki inyangu tukiriyo mu buteka okwezi kumwe n'ekicweko kutwamara ekicime kwa tukora nka parliament 12 kikozurwe kandi turiyo mu muhanda ogundu kureba ngo gushyikire kugumiza muntu tukora nko kubishemerera kuba biri nambwene ntutekateka ngo esandere kwijizo wari rwa kabiri obukiko ubona nubuza kushomwa buzo mu buteka rero prime minister atushomere business nari ebikukorwa bya parliament session yo kubanza honorable tumango obukiko bwa parliament mu mugwabe no kora oversight kurebuza kuba banyampara ati twaza kureba intebe iriyo bikorwa inguto ziriyo zikorwa amakoro gariyo rugombe kwa hinaga bameshire kare hine bite mwino kubana muzayo n'umuswizimo kureba yabe sente z'umwabahire bakazikoresha kurungi amarwaro gakakora kurungi tugire ngo omyeze gigumwe n'icweka sofa ebintu ko biriyo bitambura gyo kurungi mutakurebuza nangwa amazima go gari ngo parliament 12 session yo kubanza ya parliament 12 oversight yayo eshimekwa netandija har budget yerabizeho
wachetegera budget yerabizeho niye yerabizeho okwezi kumwe ukwire first release yesente zo niza kushohora ni ntekateka ngu Sunday ya kabiri omukwezi kwa mushanju next week konka yo parliament mbiragiro bya constitution ina mani ine no bushobozi kubuza kukuratara kukora bwanyampara buri kintu cyono no gukora buri kiragiro cyono so nyona nyitekateka mu kucerero teka cerirwe konka kandi ombyeshemere ko nekora omusande omukwezi kumwe ebikozire ebyatakakozere nebizakutandika kukorwa next week saba munanga honorable kati za side ya honorable Mwizuche ukuruga umurobweju wa hati former honorable igo kureba kwa nogirangu wabiri parliament yikumi ukuri parliament yikumi nemwe ibintu bikaba bitwazibwa budatugirenga opposition sova mwebembire government ninga nakakodiyo wabari mutebe kanisa parliament yikumi n'ibiri egwejegire kwihanyetegereza tine parliament honorable president Museveni akajya mu parliament eji itaro no kisanja no parliament yetera muhurire abo kwa tine parliament rakizo kwa mushanga itaka kozire buciko ngaba parliamentary commission akumara wire buringwa parliament kari kutandika eti mwaheza kurahira mwaheza session yo kubanza mwaronda speaker nkuko yaronzwe 2025 ichakurataho appointments committee appointments ke kuheza committee ke kuheza kurugaho business committee eywana hora mugenzi witu nagamba ermu speaker kujebembera deputy speaker prime minister urira government business rope government whip chief opposition whip hamwe na party whips abo bakora business committee de bahereza direction parliament bacha ya persons ni bija bwanyuma konkabo bonu babariho abo kuba as government in government whip opposition in whip party whips baro speaker na deputy speaker baro na nka prime minister ejetani ka business committee ichuraize ngumbaze nchitani chira then bacheza aho now parliament is actually demanding government ereto uchiko konga habiro okukwatana hagati ya parliament na executive obwira utwabire twine nka speaker Rebecca Kadaga akaba sakora gira nabahereza wiki ninyendo bucikwa nabaha wiki nyendo bucikwa konga tunoburyaho ura speaker ngo ati no mu office nkarama bafumu unibenda kumuroga nguka kurara na rota When President bamushabire honorable Gashemu Nonga nyuma hawo speaker kargo yagira yaheza parliament yari government bwanyuma yuko itomita kwa leader of opposition yabagira ngo weekend at least baye baresere ikikwetengeza batirwa kubara mushamu office arimo kwambira ndebera tindemo ariko kugira ngo bamuroga so konka speaker kugira ngo aragira ati ninyende cyo mbwire buti noreba ngo twine speaker uri kwenda kugenda mpora government ahera yendere mbwenu kuko wahora ona leo kajoje nagamba ati yo parliament eroho nekora kandi government yita karese wagira ngo ogendere a pace a speed ya government they will bog you down no teko kubagira ati abo kuba government business parliamentary business ebinje bikorwa mu parliament neberwa mu government naho echo note ko kuranga government wajita haraine wajho bwiri obwo kwenda kutamburaho akwa nligase yonga speak torijo government echereza business yashonga ya kabiri budget ikahinguzwa parliament yikumenemo
nabwo cyo parliament ya 12 yo tekare ngo ije hinguze yayo ko yayo ne kugihinguza umwaka ukuyija ikashomerwa bakagishomera bushomera bahura budget ibashanje twahinguze nyo naho nare bukajwenje cya person wakachiko ka defense wakoze budget akagiheza naho nare bukajwenje ejo ntugihezo mu kwakana hatukutandika no kwamwenda manya budget nijo yaza kutandika processes de parliament zitahe bo muko kubanza process negumiza metyo by April niba yahwire nico kurebera tubarezire ngo haboho gap parliamentary kuba ne rugamu nisiga yaheza budget de reria eshanga budget ekoze so kurebuza dokuteko kurinde yawe no rebuza sente za government zona hiziri obani wakoze budget wati wakoze budget hati obuchiko bwano gamba twino buchiko bwebuka bibiri twino buchiko koko wabgambaho obwa sector nango hati bukabe no buhinduka kuba budgeting ekahinduka twargo mu sectors twazo mu program budgeting Yes. nabwo echo kandi buri twatuzeta sector committees akugira ngo zikazi banzire ba sectors za government hati budgeting ekahinduka tinko banyo kubarije kubweta kunga nabwo bakayimba buhindura twakira sector committees nubwabe sector committees nubano bureba departments za government nubano bureba government ko kutwaza deru abo kuba standing committees ni 15 sector committees ni 16 no mara umwaka gumwaka chiko kaka sector no basa kugumaho no basa kwindura no zahani konka standing committee no mara imyaka ibiri next week kandi member wa parliament uyine kuba uyine buchiko bibiri ojya sector orna standing ubu buchiko bwone bwo kureba bwona inewe no burebuze sende za government oban sector oban standing abukuba kakariye ka trade nubukaye ka tar standing dinga accountability committee okurebuze cyo kwaza tukoma hasente konga okurebuza kwinebuka bingi cyo kurebera akachoka human rights standing committee na human rights Yes. kugira ngo ubugabe bw'abantu bisinjiro burubatirirwe deri member wa parliament akarga ko kungumanyogu ukuta kubasa kumushitamira akarga kazi sinjiro akababuza kanana katanga ukushanga ngo hariye nkora nungi enkore tar nungi omukutwariza abahingi abarisa abanyabushuzi de rubona rero kajonja kazayo kajata eje nkora tiyo twikiriza hangineho ejo na rero mu member wa parliament ntuko member wa parliament echuva kumugira ngo akore oversight isente wari kuzohorezayo na manyango hangu to hagira hosti umwishomero sire yezi mwene aija kurunda value for money isente zwatira harguto kana bitano urguto rwikanureko nkuru wa bibiri hatogo n'umuntu mu member wa parliament so obuchiko bw'cyuburu bukuru nako bucereze ekikwa cyacereza ihanga ati emirimo erinzire huriyo emirimo ya parliament erinzire nusteko kugira parliament eyetongore akuba twine ebe independent Ngoba hati independent hono. Independent omugambo omungora atari independent nico nade ningamba buriya ndukugira nti speaker wa parliament tashiko no mushanga rya hajuye yero nabona yirukanga akuratira bahagize weza kuba speaker nubo waba referee hatkuru no basakuze nko mugenyi Honorable bakwete nko mugenyi omuseki nyoni njye gushaka kubire kiri bakwete nko mugenyi omuseki Honorable bakwete nko muntu mukuru wajwekera parliament konka mbona utagendayo niyo kagira uje cyane cya Museveni hampare ikindi kirya hasati ikindi kiryo mu mutwe no speaker abo kuba parliament ba MPs bomba kureba no speaker konka no independent ugisa inakuru commissioner wa parliament bakakurunda nko wa FDC
okuwakira omutima gwahinduka gwaba nito gwaguba mu FDC gwaba mu NRM yuko na nkora parliament okoronda amahura kanyango kondeba ati kokweza kuzompa commission kokweza kuba commission no kokweza actually waza parliament wabuza makujyango tukaraga commission mu runjo mu parliament omunkamwijuki they will tell you aho kuba commissioner wa parliament natari opposition nariyo waba members wa parliament bona speaker wa parliament no wabona hati ko kweza kurenga hagete iriya member wa parliament wa Nyabushozi urugero Nyabushozi ukataho mu parliament uba MP wa Uganda waba no ukore nkora none urgisingiro konkore MP wa Uganda no bano urwo mu FDC konkore MP wa Uganda ko kweza kuzo mu commission iwo mu rumo gwawe no promoting a welfare ya members wa parliament uba nabo opposition uba naba MPs at that level tukurebera habibina no kugira ngo batama affirmative action kugira ngo comme commission harimo speaker harimo deputy speaker harimo prime minister harimo minister wa finance harimo ropu harimo ba MPs abandi baraho kumwekera ba MPs bona bana omwe nategwa ku rugo mu opposition kandi omwe nategwa bari mu kazi so commission yike kuba nekora ako no yatwa ntugamba committees na commission ke kuba nekora commission niba nerebe nshonga zaba MPs bona utakurebera ahakibina ya nete hemishaya tugeti aba batunge nyinji ugwa zaheru ugwataze ba MPs bona echa kabiri abakozi ba government okuba abakozi ba parliamentary service ndabaza kutunga batemiramo echo nango mu parliament eji 11 kiwe cyasisikaraho akonyoni ninyujuka tukaba tugira tukatugabe mirumo tutama abantu bije bashaye mirumo tugiga konka hakwiro wiri ndukura mu parliamentary commission yashitama ngo yanega mirumo kandi yeshimikwa n'ikikora ako tuine human resource department mu parliament ebenesta mu chwewe no parliamentary commission okushitama kuganika commission nikimwe konka kandi okushitama kugabe mirumo muka advertisinga abantu bakaprayinga rero bakija bakashangaho pano nyoni yishwa ndiya pane umuchakija pano yajati ntwire ni nkoro muhansadi kumara imyaka mushanju amatwat gacha basana kurraje na misho tinchire baje nani nshaba ngumunyambe muntahandi kandi urango cya kugamba kishire because imwe muri parliament mugamba watire byo mu mato hati ni karaka kumwenda jati bona mwishe mwebere mukanyamba so hakaba system zezo konka nandori ngambe gikwenda kwenda neshonga yo kugira ngo member wa parliament takoma akushama mu bukiko no gukora konga hariho nkeze ko ari umureke nshonga za matters of national importance hati sinjiro hari ibintu bibone bibaho biko na rutero yakona emiro mu parliament akagira ati kona rebo speaker abantu bisinjiro umugombora ya etneti abantu babuhweju umurukarungu hari yeki konka muri parliament ko mara meza abiri tashitamire tonje basanga batwirwa umuyaga tonje basanga ejo hati indebere bagamba kazo tonje basanga hatebyo uko kubigamba taro because no bwariho tayiri huko bigambira kwa parliament hatu ihura abantu bamare ukwezi kumene chweka ngwate ngo bajye mu induction hurorere onre waro office ya prime minister na minister wa disaster and preparedness akuba ine issues in case of parliament yeta kusitama nabona yikirizwa gutwara wa prime minister akamuhandikira member wa parliament akusitama takura parliament baramutumire wa prime minister member wa parliament ni bamutuma mu parliament eshonga itwati actually umbanta bananka ibona yotera obuteke mu commission nyondi umbantu turyo mbanta bagizire ngo tugire matters of national importance tuzere tsinza cyangwa nibwo abantu ba Nyabushozi bakureba kajwenje ariko bajwekera direct ibintu ro bajwekera mu bukiko kwakushangu honorable speaker abantu banje bakikasi nibwo bakureba no bagamba ho direct ishomero ryito ryasanga nibwo bakorana urugamba ho directly konke ibyo mu kiko n'umugamba ashonga z'amashanyarazi abantu bakarungu batwirwa umuyaga rero speaker agira ati minister wa disaster ijugire cyo wagamba
hati no twashaka kozerwe konka abantu bamenye ngo aha ngashonga yajigamba hati echo ni chikuru ngani hatu twamarami amyeza abiri mwene kichweka kasumanya ameza abiri ameza abiri nyoni baroko kwa katano na kwa mukaga bukuba babimbaza ba parliament abo basi bakashashubwo kwa katano bibashashubwe shweka na kwa mukaga nabwo cyo gane meza ngi abiri so ameza abiri ubwo kureba nkaratera ahubwo na nakajurira n'abakozi nimba manyanyewe so bari babise minyegezi babikirize mukore mugende muzumuze hariya mushayininge dira abantu bagire ngo turakoze renshobe tukaronda abembezi bamani honorable Kazwenge hina kyenda kwabura ko kiri rusa wa mugamba munonga hina ku wa musobeza n'umuntu wanje reka abaza kwabure honorable Kazwenge chike muyonga era chike muyonga atampabura kureka katereze ni nyenda ku ntatereze mwijike bare abo kuba mwijike byaragamba nabigamba nko wabera member wa parliament na nyenda kuhakanisa okuyatandika ngo parliament gwejigire apa parliament tegwijigire burire kandi nekora nabigambaho uku ubunaba nintandika so mbwenu kandi kuyaguma nebasa kuba kwarahine ekitakashikirire onashikana ngo twabitamwe ngaro twaraka tutakuzaminzani kumanya konke cyo kubanza ni mpakana ngo parliament ya 12 erigire kuhindura speaker katahomsya na deputy speaker ekakira amazina ga president w'ikitinsa president garonzire kagashijuma abamwe bakabanga bakikirize mirumo ikagenda mu misho parliament tegwejigire parliament negora kuya kubere gwejigire nkabire nagisimwire kabara murongo honorable exawa honorable Lilian Rutera umwezi gumene kichweka ibi birunjino funo parliament kuyora hera konka akareba kabatera wabozo ko wazungu takozire buka uwiza wasanga cyamsana yahire azo ko timing bariyo bakwihura ostangaro itabenga ngizo tuwakora tokuza kuryo mbweni mwe abagisengera ba parliament 12 sofa umuzgwene cweka buriyo no muguguna konka nosha kine cyumwatireho engaro nebari mnonga nango wacheta chango kwa bugugu na ukati nene kitwabwine ukivyaho konka nintandaka nicyo kugira ngo parliament tegweje gire umuruhanga tegweje gire kandi nkoko umunywano wanje onarebo Kazwenge yagamba kuba kugira ngo tucererwe oshoti no bwiro baye batireho nkanyonga rahire 15 byo kwa katano washota rota imtebe yo kugira ngo yeke nta kuba ho yeke na apana government nunje yahe naremu twine abajwekerwa ba parliament je 12 bishatu 59 kandi orubajor hakani we nabajwekerwa nshanjo na mushanjo so watabona bari ya independent ngaga na mwenda abo kuba bari yaho rwagati no rent kora abantu nka 5 so really waza kureba imitendero ya government okuze gukorwa ekirunjo no rero mwishye nabimanya no reba ngo umuntu nasabye atumucerrirwe konka atakureba transition no kweriyo negenda wareba ko twatandikire twarahira twarunda speaker twarunda deputy speaker twahura okugamba kwa president kwa dressing yanga twisha twahinguza nece twabentongere cyo kugira ngo tongere aha ka center irrigation mbona noreba ngo twasemirunde nantutensa nyencha kare ibiro bibiri sekene shitama kandi sekwekurga kushitama no manyabari yabaciye person zabo buciko munure tukiriyo murayini umuntu rasabye atumucerrirwe yes konka tucerrirwe kurugabwire cyukuzabwire ki noreba ngo sekera argemu ubuciko no burondwa urwa kabire birumushanju parliament neshitama ntushomerwa muri nyongera ngo kurigirira leader opposition y'abantu wagambire cyo nanga ndukwetombuita nanga barukwetombuita ningira ngo barakakwetombuita kandi of course umuntu tokamuze barakwetombuita kunkana babara ngweno abenda kuchera ngweno bara kabarenzi abababwira ukabenda kurenga kwabo niwengira ngo twetware tugendero mitendera nko ku government twaza kandi nabwo waza kureba abantu nshanjo na mushanjo abariyo mu rubajoro hakani
nubwo kushita motizo barumwe no ringuzo tunanka na kweki numwimukana muta konka abantu bishatu 59 gisiro bari yankaga na mwenda abingi abarya harwajorwa kibine cye kiriyo mbebe meze cyane naremo norebera kimwe mwamutetuire n'umutomera monyo nindeba ngo kwetwara tukucererwa umuntu nabasa kuba najya ati turuteraho nagamba speed ondije ati atkunkumwa mwishye nagamba mpora nange mbwete kama kurjira tuchikumanyisa ngo wagamba speed niwo wasingo rubanja nanga ni warakagambe byagira mani monyo njya ngo betware mwakantu kace barebe ngo kuturiyo tutwaza umuringo kutwaza mu ninde ngo tucerirwe umuribon babasa kwambare tucerirwe kugira ngo ubone bace mbwenu bareba ndende kintu bakirusyo bundo mu direction etariyo nange enewe umukwetegereza kwa twena buri muntu ayino kwa kwende kintu cyo kibe konka nyoni ndeba ngo tucerirwe kandi waza kureba imbere ro kutwaza kurgatwa tandika kurgatwarahira onareba mwishe ajya tubatungire center twatungire kwa katana tumabatungasiya ubwo no wabanze no kuzikwata muntu n'abantu rangana bakazitwara umanye kwa katana bakakutwara mwishe n'abagenzi be bakakutwara acha tutu bakasigara uzinga kiri nkimtwaro imumukatwara kezo kisenze ni sente manteni koko kugumuro kuyanagamba mayako to kugugunura ukuneno kurutura bano washoto kugashura wasotine twariyo mwene ndere wati tabinobeje wakosa yanerekecho ko anyway kwenda kureba nkoku parliamentary neto azubwa umuntu nabasobota cyetegereza konka tuceriya hamstar twengamba hateri mazima tuceriya hamstari kandi tutegereze munizo ari anchaka rero we nabwe tumanye urwakabere batushomere kintu abantu abo bajora hakanuyi ekimukwenda cyashikira abako tugamba mu kwezi tugamba mbiro kabusheshi baranganye icyo nacyo tuceze ubukiko bibeho abantu bebembere parliament simbure mbwenu kandi embera izo mbuteka bwayo tutucererwe abari kutureba na nabarutuireho konka no shoto bari yabujyango nibake abantu shanje na mushanje kwashita muri kucyagwa washoto bategereza abantu ababishatu no mushobo babura kubahereza icyo bari kwenda konka kumutekana sa program ikintu cyo kugira ngo abantu nabake just katabanuka kunyewe ikintu cyo kugira ngo abantu nabake bari n'ibintu cyo kubacereza na parliament yikume nemwe members ba parliament nambe yitwa 2 buri niyero na hati bakaba ari bitano na konka twagiye kuko mu kwa mushanju government kayari so ukiko bwayo wona so icyo kintu cyo namba tingwe ngo abantu basako bacerwa kugira ngo nibingi abanishanju no babarondizo barumwe ngimo babaherezo umwaka ngareba mwishike nkibasa nagira ngo ito tucererwe konka niyo ninkureka itwe emitendereya nyo kantaka horra gaseki ya opposition tinkumana babagine ushoti bo bintu byabo babikora ngo mwizoba rumwe mbone ito twanga kubikora mwizoba rumwe mwana wanje ngo tutabitomeza nyukanta hurra kukasiya ya nyukanta hurra seki ya nyukanta ene bokubye bayo ndimwe hino kumukubitira konka mbwenu ito muntereza ya government nangashi ya enaremo ntutekwa kugendera mu mitendereye kintu kugira ngo tutachishobya mbwenu ubundi mo kwa abantu mureba ngo tucererwe imwe mu ndeba yanyu nico kireserejo konka ito mu ndeba ito set goals nko kutwasetingire tucererwe nagamba kutukuza kutwazana nyincha kare kuza kubaho nabo wakora tayichi kubaho mwene kurugebero mushanju hati business yona neza kuba iri nko kwesheme kuba neba mbwene ito tucererwe in short honorable tugirengu aba opposition utasitama bakeswizima mo abebemeza basinye kubana ngo basebero ubukiko ubutaza cyankwanzi ubutaza kweherera bakafunda makire bakamanya icyo basinye kubana gukora no kupapiriza icyo kiresire batakora mirimo yabo kurunjo parliament ningo nango kugira ngo tubakora mirimo yabo abo kuba abantu bakora mirimo yabo kurgira ukuba ba planning gukora icyo tindaje tubakora mirimo yabo konka mbwenu okwetegura nyo kwena nindebera kugira ngo ubundi no shanga bine cyankwanzi yabo kirunja abo jo tubinaho mujo naza kututekereza no shanga nabo bine cyankwanzi yabo nitekeragiro ngo ibe cyankwanzi nibasa kuba naija nankumbi nibasa kuba katonga nibasa kuba guru mbwenu tukiragiro ngo kibe kitora direction ya cyankwanzi konka nyongera ngo okwetwara tukakora ibintu mbuteka bwabyo
ninjana bwo turihangarize imyaka yone itumaze mu webembeze abo kuko nogira ngo tutomera ubundi tuwakumazire imyaka yona mbwe nabo bundi hino kuko twaze ibintu byabo kunkanyo ningira ngo ekitwangarize umbwiro ubu tukakora umbwiro ubu turiyo tukoramo na no kweherera na no kupuraninga ubundi kine kitwongera aha kuguma mu webembeze aho bari mu ngororbo horebo mbateka magafa NRM inkomba iwe nogira ngo nicyo kigo mu kibina cyane tugire ngo muriyo mutebeka nsabazana banyu kufuna timu ya first 11 eri yakabaka ekuza kwize ekatandika gukora imirimo yakubeneye kuri umwezi gumwe imyezi kesa tegagikora umwezi gumwe we bari mnonga umutebeka nsaba program omukuru Jimmy icyo kubanza cyabyona abanyankore binefumu ngo muzini murungi takumba mbona ukotekaho nangwana na DJ yacu yo nagezeho kunyiga chipesa uriya natandikira utarindi ibari konka wareba umuntu yaza akagumana arebo ku nanyusi abantu abamwe bagire kweshongora kandi MC amukoro gwa president uriya agumana byati kitandike uriya niwe kitandike niwe nateka ngo cyeshongoro baketa kitandike niwe najya barete cyeshongoro ndecakabi ntibaketa kitandike ntakumanya ngo bayesiginganya ubu nagamba bani watandika indeed kwayeka ko ikeshongora kubi yashisha kwaya yashisho mwaro ngene chikwe nagamba neki nti amazima garugo honare muisho ineshonga yagamba kugira ngo nareba nusha nka parliament na executive biri nko kutakubasa kubitanisi nyoni ndeba engereyu honorable both right honorable yizire mwabwebengiza natekwa nubu wakuba n'umushara nubu wakuba n'umwita natekwa agwarubaju rwaye naremu afere hwarambiri abo kuba kunogera ngo akisha umukurondebwa uko kugira ngo bariya nubo bakweretera ecyabire nchitu yamba tukine bakadaga akana amanyangu imwe nimwe mukushara imukaba memba ba parliament yes seke kegambe byayo kunkishanga harimo barukambura bintu nababo kureba enshonga ukweri yes so both kuyizire natekwa government no buyakusharaho ikagira ngo ubuciko seke no buyakwendeshitame emare myeze eshatu hera buretere ntaho takubasa kutekaho ultimatum umujungo kitakwita ultimatum nange nsharashari ntumwamutagure srobu niza kurekara nimuti kurikiriza byane ecyo takukibasa ngenda tushikiriza ni akaruru ka speaker no muhezi we kagaterwa kororo open space buryo umwe bakaba kwita izina uzayo twaraka box ka mpora wenka okebera icyo kikoreka demokrasi yo mu kibina cya NRM akubate narebere wa opposition ismanyo kugira ngo bakukakanga gendo zo kuterera opposition ngo so wa ituwozi kugira ngo yesare nko muntu memba wa parliament ndo kwenda twatwino bwire ninza kushaba ekitongore cyane okuronda yakatamba both yabire na yigambira akagira tabamemba ninjira numanyo kunizire nyowe actually akakoze kigambo I was dragged into the city nkokuba izirene bansindika kunshitamse kintu kinabentebeka nisemo mutakaza kunjwanzya aine abashime kuba nakurikiriza kukiza ababo nabwo nyo both ni ukhagira no manyo kuki ecyakuresire kandi emboko yatire mukabaro wagireba nogerenzya urgo yaza kutazya umuntu atacugwire nabasa kusavinga wekimwe akomari yecho ekindi obutaronda buciko mbwire ne no muringo gumwe ogo kumera bamemba ba parliament ahaho ne expectations zabo nyingi iki kintu bakandi bakitwara shana bamujisha babe bajya opposition hatitwe aba NRM bakabije bakugira batakaronzire nkaba minister nore nkaba bayangire hati nja kugira ngo kandi worutera obore kire gamba juro neki bariyo bakutebeka nsisa eri yentebe eyaremerwe no hano no hamara waputesa ejo mpuririzi na ryo bareta hati
wawo recho jiro kandi kunaze gandisibwa hati ibi by'ubukiko kudelayinga no it is a cunning way NRM nenkora yitu eyo kwenda kukumira abantu aho batakabasa kuguma nibatoroko abo kuhategesha abona no bwakubabuza awakubasa kureta enshonga yo karakata NRM no byakuba NRM yagambe kigwiri nibaki abo ko umuntu na expect kunagambe kandi kuba kwanaza kunkora chairperson hato gumuncha tugwafa so ne basa no kuchikora kumara without complaining abo opposition bora gumeno complaining konkechi no basa kuchikora no bakumwaka toruhurra umuntu wakubasa nakora ki na complaining konkanyo kikubagambira neki kona lebo lilian ekintu ekini kiyambimu nkaruzo kwagamba kiyambamu abo kwa tubarumemba wena wa parliament araza furowa akagambe kimushasize kikahurwa emirime mingi yona negwira umbuchiko era nicho kuraba kwana bavunana bamemba ba parliament mutararigire mu mwasi abaganda bagwita mwasi mwenu taragambire no kora tarakorire ababingi no shangwa ko kuzo mu parliament je yabinja bingi bati no kugamba okurugirana yashomire n'uruzungu narwo rwaryo rwebiraka rwa rukamba mwenu okurga akagamba kugira ngo bamuhure kibikizibu hati ko gutekaho ubukiko obu kare kimuyambe shonga giteko mu kaciko abo kuba buri muntu nakimanyaje ngwemere mwere kukizo bwingi hati wareba kajwenje mirundi eyagambire hari okareneji yagambire mu committee yeye ya defense no mu kuyakoze mu defense tugoyakoze afro ya parliament kimwe abinte bimisomesubwa omurukiko rw'abanyishengero munyonyo na ba ministers wa bariyo mwemba bori ko kuba kubasa kurobinga kufunamu omu ibintu bimwe kubatwara mu constituency zabo katugamba uri anaenda mizi uri anaenda health center ninga hashime kuba nazo wano nda health center usimu kuba nozo wa minister of health akabasa kuba no yakoreka uko ine kufuna health center wano nda mizi nozo ministry yabya mizi bakoreka uko bafuna mizo otabanze kuza parliament kutero rwari ufunamu na parliament funamu n'abantu babafunamu so far ministers barho fully constituted ekikumanyisa ngu omunyishengero wenda no byakubatatire rwaro hati no basakurgaho zo minister wa mizi ofuneyo wa tapu oriyo gezaho kumanyisa moderator kugira ngo abataratundire mashanyarazi mu constituency yabo akata kwatagana na minister nanga taragaje wa minister akata kumanyaho ku atarafunde amizi marungi ahubwo kibariyo no babagambira ekirungi niwe muriyo mukuru kajwenje ekirungi niwe muriyo mamisinjiro kugira ngo mbwene abantu babagambire ngo wano byendo zo wa minister ejo niyo password kubera aburi bagire ngo either minister to kumanya nanga toragireyo to kumanya muhanda minister we katabyini no shire na ba minister bingi bitariyo so ekikwenda kugambira amazima ogwe no muhanda gugwiri kutwe n'abantu 10 bakwenda kuzo bitano nkaga na 5 na 5 kutwakwenda kuzo waba minister tukazumu wa rusa change kutwakwenda kuzo waba ryo musi twe na tinerese center 3 akatwa atendingira bwire bukwingana ki echo no ruhuzyo emermo yona nekorwa mu parliament na wabo ineshonga no hari ubukiko bwa nacho resources yukuziyo bagambire eshonga kikushasi honere mwisho yagamba eshonga ya matters of national importance ejeshonga ni nkuru munonga iwe na wagamba abananka bawo batakurebere kugira ngo yakakwata yagamba shonga yito nuba kushoka cyo tingiro wa minister naje ngo libishu konkeshonga kankwenkeshongero ejesha abwa ombazwa gwejo gukujemejo niba kutunda shiringi kanana burindi ba ente obankuru obakana kachwa mutwe kanana embuzi manye 10 ezo tisente nche munonga waza kubanza kubara abantu abari mu district ezo neshunga izabari iso mukuru kajwenje eyakubira hariya naboroga abo kwa bene bakukira kutunga ebi honorable konko wabuza barisa bagira ngo bari no baganyirwa mu kugira ngo bakabaferwa intinka munana tumasango twiye manyago amatshimasango twibi hati nona kungabona ranga wanje abanyuganda insi yabarugire na utakanaba hati kugira okugira ngo yo no gaka kugira kare eji program no teka amasu kuwano gateka abantu baza nicyo ningambira nicyo kuwano gateka ekibanu baza kukora
ninke chingwa za kuzira amagufa birabana na wa December abo kuba to kubasa kureba umuntu niko kuba kushanga embwa y'umuhoro eriyo nerye bitakuri otumwene embwa ne kunde bitakuri eza bagiga kandi sigeme gadi hato okureba mwezi yange aza kufa eza PDM zompire zakazire nyine ubutebwanje nempunu zanje ngagenda ngatora ngaza kuziteze bikato ukajya ngo gira mpire kugiga hari eso neshonga eyi aba bantu bakamabito abo kwate twakiriyo ibashime kubana bareba nako kinyunga mbe nishaba okuyamba bamemba ba parliament abo kucicirabo abo kwate ngo misho gitu bareke yo barondo buciko mangu bareke kukumira abantu aho awujya ngo benda bababihi bajengu nibasa kubahereza ubwanankeje nyunka reba ho hona rebo sime usubuga arakushaka ubwa minister ukwera honorable umurikiko umuntu umunankeje kahandika turicyankwazi abantu nibijaba kubiyangu no handika twara leta CV bakatusaba CV aho ogumano cyo tante ninjya baza ko ninjye baragarekeho ni ukatayo nyo ukamba no wari wabana kujimpereza nyo kikumanye no nagar ko parliament mushukune nasangire batinka simira bo kunkiza na basichikubo binene bitabone ko ne binyine ataka bagana ngo kugira ngo bakuteka kado committee ngo gendo ko hati no hari abantu bo kushanga ngo iwe neshagama yawe neshara kubi abaseke Baba Mnunga Honorable, ejabe gintekateka y'abanyishengero abitiro mu studio abitiro ngero mission okazana nabo enshonga yizoba ezitwa kubasa kuba kusakira izobe katwanze somka ho muri bitwagaruka za kuba ntureba briefly inamakuru agabagari mu parliament izoberi aho abantu 8 mushanju babasa kubana bakwatwa bakatwarwa umukoti kandi ubwo hati batumisa ngo barararuzira so tekatugarike na hambozi briefly twargomuka ho muri atakaruga Isabella. I'm studying from Villa Maria School of Nursing. I've won a school fees with the MTN Momo. This school fees you win for a full year, which I'm very happy for it. I thank MTN Momo for helping me in paying my school fees. We've paid all the fees for the year. Thank you very much, because on Wednesday, the principal told me, look for my man and bring my man. I told her, me, I don't have money now. You have to wait until I get the money. But when I left our office, at 3, they called me that you've won the money from Momo. I said, how does it happen? As long as you pay school fees using Momo, you stand a chance to win school fees for a year. Dial *165 *80# to win school fees for a year and more. Radio Iswakuretera Chinihiro, Hutomonozi! Ebirabana bitano byo mushanju mwakogo omuchishaika cheka. Obuturu kwa muri kiremya kabiri mushanju y'ubuhereza. Omurundo gwetu sakabateri gumite. Manyari tukuretera beshongoza mani omwihanga. Ebyane bikwenda nyugunyo. Ba DJ, abakabi, abaraptero muziki. Ebyane bikakwetogota. Weno kabayanga. Ntuzakaba n'ibihembo wiguga. Oteberwa no kugashura za rushaju. Reka tangambise bihama. Ijo erebere nakawe. Ay mambe. Isha tukuri byafwayo. Okutahamu nisheje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda. Manya Radio West ni radio kashangwaho. Radio Rugeitanganda. Omu myaka banamushaje mu buhereza. Radio West. Mampurire. Echinihiro. Hutamunuzi. Chajirwa Pepsi. Na Nyakaja People Circle. That's for them. Tyson, mwiroko mugende mwirukanze nko kweriya mugirete. Robert, aza kututwara ugiteka yo munanko. Yesu. Biji.
kana ni mwe yo kubaga hati MTN resera kazana bakita ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugwa mu kasese hagati ya saye mwena saye ibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza minatsi ezabuse zinde zo koze sizo baryona gurede chika rwagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungede chikisha tuzabusha ezo kutera ba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibiri emwe hash rero tungede chika zawe zabusha buri izoba MTN twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. Mazina ila kanchiri Jimmy Mumza chiyeli mtwara mpora program ensonga yizoba kandi nabajenyi banje nkoko nabana bakwanzurire kandi tuzo mukahumuro nakoreka ngo hine story ya parliament mukashisekeri zoba ubu abakozi ba parliament bari kwikamushanga abasa kubana bakwatwa IGG Justice Naruze Batala Aisha bazaisha ibiri aba barumu Chris Obore ukunomugambirizo wa parliament natekatekwa kuba ya sobize sente ziri kwingana 5.2 billion kandi Daniel Adilo wena atekatekwa kuba yabuzeho sente ziri kwingana 14 ngasi 14.6 billion Rajab Kaya wena atekatekwa kuba yatire 2.17 billion Oteba Vincent wena atekatekwa kuba yatire 5.2 billion Ronald Okema na wena atekatekwa kuba yatire 3.48 billion Okwi Emmanuel wena atekatekwa kuba yatire 1.1 billion hamwe na Ituti Stella na wena atekatekwa kuba yatire 75 million bitwe Ituti Stella kugira amakuru kana afuna batugira ngo tiyakwatwa kugira ngo yagambira IGG ngo yayino kuyaba na asasa tiyabasa kubana izo orizo bagezeho kwata izo bana kurra byasako ya parliament mamweta misad bitwogo nshigamba ngo kuyikuwa IGG yagezeho kubaza na isari ko mutoyere twangira mbitinda bwanyuma babasa kuba bagitera bamuyiham nawe yatwarwa wa court kandi yabanza kubana we na Sarum Sango ngasiba basarum Sango court babasomye umusango mu cottage ya yebembirwe Justice Asimwe Stella kandi yabagira ngo imisango yabo ne y'abantu munonga bateka umusango ga and money laundering najyango umusango kutukubasa kwemerera kandi babatwara ruzira nibiza kubana barebekaho aruko babiri umushanzo byo kwa mushanzo that is next week kandi mu gihe cyo speaker w'ishengero harwa kabiri bakwiguraho rustama babanyishengero ngaso musumugo abanyishengero akayenenze abanyishengero yabagira ngo at least batamuswaza batagenguza nandi bakore research so turukure bo buryo biryo nuva tuko ya parliament ni cyo kutandika tugire ngo parliament yo nigezeho kuswizima ningaso kubanza yayamu obo burofu bugirum turebe babone kutandika je patino burofu burum rukutandika niwe honorable Lilian Rutera uwabariwe mu rukiko ariyo nasomesebo ansonga zkwasirene n'uburugwengu zo bwa parliament ningashaba kwasurwe bwanyuma ya kugayo kubana bacaginga hari insongeza biragati ya speaker amwe na kubuzabuza center parliament iwe notekateka nice kigyo kigendo mission ninga cyo kintu trasainti wabukwatwa kwa abakozi ba parliament abo kubuza center zwingana zone yabari mnonga mbani yo cyitecho mu bushuma kandi batakagizire kwerengo n'abashuma nimbaso butakigambo umununga kureka babari y'abashuma kubara approving n'abashuma akabwa kiba kihuro mugongo gwako abako banoreba umwana ryo mukozi wa parliament esente zikwingana biliyoni 5 biliyoni mukaga biliyoni niziraba khoni zigenda zikani zizashi
kandi ko kugira ngo hino mwana wazo mu toilet nango cyo nco kwenda mantu mwabara kutureba mutajyangu yababurire mwayesherekera umuntu rasa kwata umunda se kizibunu kirara akagoni kagwa mbakwata nukwata umunda nuzamu nukweza nukurema nuguma mu abagana kachete kidumusi no shanga kidumusi cyacha mukwata na nobuba bayo nobuba nukwata ububa bwarga kukwata uremera mkonkanyo we ningira ngo baba bibire gari amazima babarga kuprovinga no mushuma bakumoto mushuma babanza ba provinga no mushuma egishaha nibabateka teka konka ze sente kurabaho zirabiriho ubundi nibaza kwikabagire ngo sente ushange uzazirabireho je n'ubinire konka tindu kwame mbonu okwiba nyenda kusima speaker wa parliament yito yi12 ku atandikira natugambira ngo tutamushwaza ekibiro mu parliament kitagaruka mu parliament eje konkani warakirete wenyoni mushabo ngo atikirizo bushuma echo necho kubanda akonyonka ruteraho kine hinda amanyaka box ke sente nkari nanga ngina hinda zihe batazimpiri hapana mu parliament ngiremo no bushenge tindu kubumanya naza kwiba mu sente njimanyisa ngo babantu warayo bazinyereka ngunzizi nanye nzibe zazirwaho kandi nango tukubakuziba to kunyereka sente nguzaya sente tona ntuzimanya mugaka bari kutureba ngo ndebe sente ngo bazimpe ngunzanje shana bamba nana nza kuziyo munshaho yo muntu ezo tinguziyamo okwe no kwiba konga ngunzize sente ngutore sente ezo tona ni abari ati kwamyango no jot otuzarga ingoza kutere nduru otrebe sente nyoni ngira ngo kwatu address ngira ngo tutaba bashuma hatu hatabo mushuma abo kubana wari ari chairman wabashuma nawaza kureba abana bagire ekizubu cyo nayo kirukuruga no kugira ngo abantu bangagamba amazima ekige ayicurukwetorora hona na hari speaker ogenziri ugucyo ocurire kungo genziri because to kungira ngo a sentence rwo parliament nziraba aha mwana omugambirizo wa parliament ngo speaker atari kuzimanya mbwenuwe ngo kwatu address ngiri ngo kwayiziri ari musi atiba abo kuba yiba ni wararetere umushuma yabo mushuma abo kuba nari mukama wabashuma abo kuba ikindi kwenda ngutangarize jime aba bana bona be sente zirabireho waza kushikaje kubetegereza je no shanga no kuri ho bambe batararire mbabe mbakumiremero mu gwanje gutahwa mukama wanje yandetere sente ngunzirabyeho iki ni kigamba ahari no bwakubana ndeba amanye ngukuru nogira ngo utaragire muri gihe cy'ikishenge ekishegere twokuceta ekikurwa cyo gwinazi nabana tubakukomerwa mbone nyosha babo bana bakomwa no kugira ngo tubaru kutureba bagamba amazima he sente zabenziza bana bo baziriri bazirete babakomi baba tuba baziriri barondo bazirire bajengu zikaribwa rutiraho dero rutiraho ashashura abo bana nyawe ningira ngo information kashobora kigamba ngo speaker w'isengero warigireho honorable Anita Mong ubona agira ngo sentezi bazi accounting yako utakumaiza aizaje takazfundaga so no mutemo gwabo bafunire sente kurebeka ngo baza accounting gira nguko bazifundire atecho nchitwegesa itwe no manya kuba barabaziko mufu harehebgambe bagamba hazebgambe bagamba batakuyambo wafu bambiyambimwe abaziki ati bagenzi banje members ba parliament na nabarukoro mu parliament icyo kisheme kutwegesa abo koko kungira ngo speaker ogorgireho nagira ngo ba accounting ngire sentezo bakazihankahi who is the principal signatory esente bakazivuga no mu corridor esente bakashango mu drawer esente bakazibasayiningira zikargaye no kubashabira mu bana mwabazo mu chome ito tukega tukamanya ngo ushimeye kuriye cyawe oshemere kunywa amezi agoti imbere umwizi bari yawe waza kuzomaza bagabana ibintu bye bizibe bikurgaho kureka iki turi kushabira abo bana nangwa aba bakoma nangwa tabana abo bashije akwanure nabashije abagabwe akora shano jango atanacho cyabafane nureba no Ruganda rumwe nureba Ruganda rumwe azana cyecho ni hano ejure ni corruption no Ruganda rumwe abako arimo murebe messages ubwo konkanore nawe yagombugoma konkanore no Ruganda rumwe akugira cyakoko kirache manyako totoro gerache mwe nureba ngo nabejo nayo ni corruption itobine offices abaza kuzigera na nabazigizire nangware yo kuntashavere office konkaneke kubaho tushemire kwega tushemire kwega ijo batubingo mu RDC onare mu mishite
kuwaboza kureba ureba babingaruteraho bataho babinga rwacu bikindi mwe noreba haza mu science eco ncitwegesa ki ngo tugume tukozesege offices zitu abako babana bari yomba togotero atwaza kureba noreba ngo syndicate ubu gukora najya ngo baza accounting muheru guruyo niyo bimanyangwa kawakiba kihoro mugongo gwako kandi tinde mfumu yoti kuragura nyine mandwa konka abana beitwa mukamabo mwana bitwa mukamabo itwa bine bakama bitu kitwegese turekekwa ekintu cyota kubasa no murimo kurema nyonka za kushaba murimo mpereze NTC kakuba na zantare wabira riyo bwiro bwoti ndamugambe yajya tunubanza nota ntoki atunubanza nongerera atuwaza kunaza kupereza umurimo ndahinduka namureba najya ntogo umurimo gwagira guta ngwande aho kubankanta jineje yo kushisha yo kwataguruka nayo kuhemuka namja sebo umurimo gwagira guta kandi makandi ukaguro kanga kumuyamu tukumuyamu konkakale bangutingira anta tinku kibasa mbona twanje kukozesebwa no umurimo gufa ugureka konkota jire kukozesebwa muheru kahendera niyo zirekizo abana nagira ngo utakumanya abantu aho njibanji manyisa ngo abana baza kubona bona babatagambere mazima mbene no umurimo gureka niyo mukama wanje takunjira ati ijoro yembwa mbeta kamuta jawu niyo ndugamba takuja kujya ati ijoro yembwa embwa bataru kudirya nkadiriya ngo ninyende umurimo gube tarukuja kujya ati jatu byame ndukumanya ntinkwija kutubasa harumwe binde birukwija kurwo mu kubyama nkaza bora bari kutureba nabeshengereza twerindo kukozesa ora mlonga honorable batekama ukabole parliament yikumenema aho ibyona byaberire ebyo no ho tugire ngo niwe hina kuwafunireho okurugabo mbari amezo mbaha banzo tugambire ikintu twegesa ki ejo kubanza cyabyona ikinkwenda kushobora ba panelist sabaryaha ni maboko tureba no kugira ngo batakagira no kubacitekateka ngo inayi barahurire ngo rukamba aryo mu kigurupe cyo abo kuba tinayishkwizirana ngo omuntu omwe yakigambaje honorable Lilian yagira ngo ko kuza kurura ureba ngo cyatundira rubaju n'urubajoru mbeno amazima garugo omuntu abiri na ekiyakwata agira yakiteka konka takikirari yecho nyenda tubanze tubicerezanye nabagira ngo wiba uhekire nono yorukira uwuhekira mugongo amazima nkuko honorable yagamba honorable Lilian abamwe bazagwa omuruburu tarwabo ahubwo niyo nikireba speaker nko kwabirara mukama wanje no yakwizira kagira twonarebo yimisente zinkwenda ndabye account yawe ahubwo nyenda bishemwe tujwe mushana kikango miyire okugama sente zo zitarabo kickback kana ngwa kickback respect abo kwa speaker bantu makamba gambere speaker batakummanyaje speaker na abaro kabaka okweye kabaka sabasajja mungwate na abari mukama wanyu abo ko mbere ndeba baba mwene barigana bateka amajubari n'abashiza bagenda bakora kimakuru uhonero kashwenja rya hona mu gice cyaro bakura n'ingabo waba mushije yagenda naye harura aho ngo nanda ka trip amaju direct umuntu akwemera aketo muntu mama nakirana nuriya imyaka hato kashaka kaka kujonge nayita hona rwanita mama muzami nakucyo kureba tnaga unyi moro hara uyuzata arkusara mutayo nibyo kurebera aho bikwa bigwi kare musasiri so hato rebera kingu omuntu ari no kwehombeka itwena katuri cyo kuzako mukazi nakakabikira mariyo mukazu osanga umwe no kureba ryo ryari bakutire mu kitangazo oyehombeka hati nibyo biryomo so no yokuramye hati no yakuzimpira ati ngwananga nkwatira n'ikisha hweki ukintwara nye namagambira bakutureba tukujya ngo nyino mutuma go bushomanguzi kongati nakwangira aba respect n'umukama wanje abantu bawe no musiba yo numuyeshengereza mukafuna ka trip abo namazima kandi ubona barya ecyukomeye twarayishengereze ngo ate trip etari yo kugira ngo agire ki abo kwa nwo binazika yaje mto kugenda so nyoni ngira ngo aba bantu bayine kuba bago mu rutaru rwabo kuba barireho
ekininke kisho kyembuzi nikireka kureba owagishara kiguma nikireba ariyo nagibaga murusha umuntu we yagiye ahebise owagishara yagiye n'umusiramu kareko gako kwanogibaga kiguma nikikureba ati amazima garuko aba bantu icyo nicyo cyabikaho kureka nacyo kiri feye kutwarigire tukagamba utwawe tutera urwara bakamishana ezibarire zo bakazirya mu buryo ki kandi government na president akakoraho ki kuko kujya kurwanya corruption batandikire nkayi no tandikiro wa message zo akurasako nyona ni kurasako nga CEO ori akareta sente zezi karabaho kona mazima niza kubuza honore mu ishenti ezo sente wazi yankayi wotine kuzitunga utakazi hayo nyuka nindeba ngu ariyo gwetorozo konge chamani chihwe mputeruho bakigari zamukene nizo bariyo bazandaho so ekiko nagambe imwe bariyo batureba ejibaketi eyo bushuma bwa parliament mipango na niki kimuriyo numureba numwakure byafaye bukukira ariyebi abakwa nyuka narayebereho okushanga ngo umuntu nakore ko kwabire natambura trip narenze munako bishatu nkaga na mukaga munchi wesa na buri zona asakurana natambura nakora ki ebi byona bikozere ki biru koge kiko ndagamba president Museveni niyo wakutuyambira aryeki ba member ba parliament mwishwa babire batekaho umushango go kuryenguzi president akargo yajya ngo akabasasira ngo umuntu kikonfest tarajisire ngo tubaragirire kona jana ngo akabasasira baketonda baketisa yabasasira ora no semsango eje kiriyo mukoti apa imisango yabasise tubaragibinjire bakire bishango yes bazaye ba reporting ngo mukoti akabasasira ni bena kagenda yajya bakiza basasira namwe nirinda abo mwene batekwa batware n'ubuciko abakajuje batakibaga batakafundi Honorable nishigambo yangu eje niyo bashi yo kubanza yabanza bari recent so hariyo bashi yakabe so to kama nyabo riyo nogamba kinabuza ata no tuzakora retrospective ntwagaruka turondere na ba commissioner bariya abagezere no tandikiroko abo kuba amasima garugonye ndagamba tubiri mu parliament na bamwishira mu bihebo parliament kuko yayagambire ngo no kutandika kugaba imirimo bukatandika kubanega bwasande mu icuro nkebyo mbwino vuyo biro burumu ubwingi konkanka umugambo mu kuyagamba honorable both kuyakuba yo kurwanisa corruption nuwa kutandika na ukujirwanisa taba abo kwana wogunanda uyamuha respect akamuje twatire kishawo cha bag cha sente nduna cyumushoreza nubundi takumanya ibyayine nabo cyo nyonanisha bakugira ngo echo kumanza cha byona turukenda katandika butandisi konka nibasabugumana bashororamo ububonda abatezere kurungi abandi babareke ngo kutwarebere basasira bamemba ba parliament abamo bamunongo honorable kazwenje iyo kureba kwawe watera mutoshi ukabiringuriza mu bintu byo kutambura nugira ngo buzuburinka okay echo kubanza tindu kuza kugamba ha okuhikanaro kugwa ko mushango ugu ahabukwa guriyo mukoti ebiragiro byango mushango gwa guriyo mukoti mbwe ninza kuraba aha mutwe icyo kubanza ninza ku byabaho kandi byabaha parliament kuyo hataba barukutureba tubagambire ki kandi aba bakwatwa n'abakozi ba parliament tubamemba ba parliament kandi bona kwihaho umwami ubwo messages abandi bona babiri bari abakozi ba parliament konka bakukora mu office ya speaker mbene cyone cyo tukureba kandi babakwata kandi babashomera umushango babataha remand bazagaruka kubeta ebiro mushanje kwehozaho tandika kuhoza mbene cyone kimanyisa ki president wihanga wakitinsa munonga president Yoweri Kaguta Museveni yahereze kurahira ya girati ikine kisanja kitaramu kubiyama kandi nikisanja ecyo kurwanisa uburi no bushomankuzi bwa sente za government mbenyuni ntikateka ngo nikicho turiyo ntureba turiya mustari hari yakuna mucheze kakora ekakora so nyoni ngira ngo turebe
ngu president Yoweri Kaguta Museveni ariyo nato mu nkora ebyatoraganisha yaheza kurahira nahabwecyo twezirike nagira ngo ebikwatirene n'umushango tindukuza kubikwataho abo kuba amateka nagankwata ndi ko kubori advocate buriyo mukozo wa koti nyinshakare kuba kunyita ngo nze kiba kitari kirungi konka overview nare okomushango guri abakwatwa n'abakozi ba parliament kandi babiri nabakora office ya umukuru wa parliament kandi emishango y'ibabashomera ebimwe tubiri twabirebireho mu mahurire kandi wabakwata nikarishorisho wa government ikintu kitwegesa ki ikintu kitwegesa ngu burukasheshe burizoba kuri muke ugire wanokora ebyabingi wanokora umusente za government wano oyeshijume orebe ngo no yera utakagera icyo wagezeho kuri yangatanisa nahabahe inerishe rukureba iwe ryo takureba nabara mulongo honorable ni kakatuna kabekaro kusesuletinga social media kakoreka omushiza kwasiriro bo artiro munyaza atiro munyongorwa ariyo naenda kwate chenyaza abana bakwa rero batero mu ngaro ngutata ya kutoronera si chenyaza obwana bwe chenyazo haso munyaza uriyo mgira ngo mama yakuturetera si icyo kurya so turiho mu situation ejo iyo buri umwe ariyo narwanira kugira ngo surviving na family ye emishanga rero neyirabekaho mu parliament honorable Mwizuki iwe entekateka yawe niki cyakubasa gukorwa kureka kwacendezo obusomanguzo president Museveni wabinagambaho ubujoro mu parliament minister of finance sofa abantu 8 ngo barya ashaji mushanzo basindikwa kuba byamere mucyo honanye no chimbuze chingutekateka cyane no zakirebere shi hati esente zikaraba accounts z'abantu abakwata nikwe batugambira nyowe nintekateka ngo no murumo gwabe abyo kucondoza kumanya esente zikaraba account ya mwijuke zikabaneze rugangaye kandi zikazangaye nintekateka ngo cyo cyamukire kubona n'ikintu kitagumire kumanya ngo aho ko esente zino shota nahizari byiri ni shokora na wasako yiziramu no shota zikarwa musako derizarwa umusako zazo muri yaba ngo no bundi nabasa kushanga wasako nawe namanya hizari giye kuzo musako umwo ngo ugu no mushango gwangu himunonga katugure cyangwa cyuri kwataho bagucondoze kweka nyonko umuntu nimbuza kandi hati karaka nayizira mu kayi kumugiye nabona ibyo kumanyaho nabona abasa kuyamba buko ebyo aho kuba parliament uzakwaza isente za parliament zarjiro mu parliament narabaze ta property ya parliament ngo nimbaga umukoti parliament umuntu ushikwa namanya isente zayo nakaraka wa parliament nabo za parliament zarjiro mu parliament dezi kazo musako dezi kirgo musako zikarabira mu account z'aba bantu dezi kagenda zikazo mu nyanja inyanja nayo impamvu amanyaheri konkana n'inyanja iri bazarije nayo nemanywa mwindi cyangwa kumanya agamizi bakagatahangahi rero ugakategashi ikindi ati ijombe ni ndeba ba members ba parliament bamwe bagezo kuri muri iteka ngo wenda batakiteka rero rero opposition kagwe yakore sesente rero condozubwe ubwiro kwindi ba politicians one LC5 obari member wa parliament boto bakwata sente mu ngaro direct bono babi activities izubatire hose kweta sente rero ba accountants nuwa kwata mu sente hato uza kubuza sente zabuhesho kazubuza cyama LC5 nuzuza kawo nyingezi sinjiro so no go ido position mbana baje mu bedite okwa kwese sente za nta activities konka kawo abine na nka crack na director of department ya ropum
nuba kumenya sente kuzikugenda ngishukuru kujya no kujya ngenda kuza Zambia koreki rero bakajya activity ikabiri mu work plan mutavesende so biro bwinyi no raba mwene bera kurugahamara bazo mu politics rero ashanga hati ngwejwa yako iyo nesteganisa ushanga ngo bworo burugenda kumara abantu ngo mbaseru marwaro ngo ba MPs bahono baza kurwana na Senyonyi hati yebuzo sho twese cya Uganda na Senyonyi nico cyuburuze enanke nguto nico cyuburuze mbazi ngo shikone ki Senyonyi nyonka tangara kunarebera ngo kintuza ngo kisasi zihanga hati Senyonyi ngwirukange ba MPs tugarika abire bananka ngo kisasize munirire opposition ko kurondu yuhororebe president akargoye kororo yagira ngo naenda abo opposition nabo accounting sente zo bakufuna kubona kirebeka ino kuba imbafuka sente zo opposition bakutunga sente zitungwa sente za parliamentary commission hamwe na crack bo kumanya sente kuzikugenda ubazazo umukachiko kakosase abo ko kubagira kuzishamanya parliamentary commission in budget neza kushaba sente ziti zo gukora ibintu biti umwaropu ntakorwa meri umukosase kachiko nakakorere naho bucyo taro bintu bya Senyonyi taro bintu bya Muhiruke n'ibintu bya parliament konka nabwe bantu gambara speaker n'umuntu wa speaker manyana w'umuntu wa kabiri mu ihango umukujamani waza kwetegereza yako voice manya vice president ayine budget vice president obwiro bwinji no bushoborozi bwe hari wenu vice president na koremero mo president yamubwira ko akore anamwijo vice president na koremero mo president yagira ngo akore konka speaker hariya ayine budget ayino bushoborozi kahaya karguru no mu parliament muriya vice president nabanza shaburusa speaker kugamba so ubushobozi bwa speaker wotagendeserize nubasa kuretereza ni speaker ahoko nubwinje munonga muno kabeno indama amanu ga speaker bagashenge nga tumanye gukoresha ubushobozi obutuye good oburu member wa parliament oburu kansara oburu MD wa company ya New Vision Engage kumanya ubushobozi okunko bukoresa akubushobozi obu nabwe n'ubusinza ninkamarwa hatamarwa muntu yaganye munonga nabasa kwegwe kiyabaro uri yashobya ninga yakore kindi gabo kusindo mwoyo gamugambise babone bana babi hati dero washaka iro bushoborozi uyinene sente uyinene rank hati no wasinda punch kandi cyo gikora kakufomu ejo ni kitoko na hati wana nyenda kwenda neshonga je yakorosha ito antugamba okwatwa kwa abantu bona kuteka teko umukurya nguzi umuyihango mu kishikire okuchondozwa kandi tukatunga kishikire ni chikuru konka tureka kureta bamwe bateka tenkonga shi abwencha ababonka abantu bakatwara amabati gihango mabati gagenda baje mu vice president agaturi wabe navunanizwa amabatago honorable baje prime minister agaturi nyono ni shomari sei batwire prime minister bakamutamu vice bamutamu speaker bamutamu nusa finance akajya agire kwimganga shanga mu compound gaketambuza gayigara bakagarayo gari mu compound gakagwa nkensenene ba minister bingi konka akija hakwatu honandu tuwenka wabe na ariyo mu kiyungu akugabura bisho mu kiyungu yiwara kuba bakwata be kiyungu bonka warabaraje gumwe bari mu kiyungu sente mbo bazihiro umunankeje mu Bank of Uganda no babirembagabura kubaize kuzufuna kandi wazumbagabuzi hati tujumbagabuzi kandi kwagambo kiyungu mwe wakwase wo kiyungu na ozene mbatechi orewe nabagabuzi umunyati nyinshi nagabwire owabihiro mu kiyungu nanka do shimwe gati nyubi na teshi wabihiro mu stoha nanka do sana gati na nyine mu stoha wabihiro mu sirna bora twamanye nico nari ngakugiro mu misho so tukashensaringa minister honere unamuganza twagira ngo bakorise ku office itakaryana guru buzima twazo twecwacwana yatushekera ati mwe numushisho bwire kandi ko yatwereka mu kansi shisho bwire so hati you war parliament ukuje twina mani
utwataba kushesharinga boje ngo kwashesharinga namuganza akaboje tega mukamtine buzuruze bukumara obujuzi bone twabureka twabutaho twashesharinga umuntu nangwa se barahitwarisire president atwareka bakaje ati mukashesharinga mutine bujuzi kumara yatwese ahibagitiri natekare gogo ndayibije mucucu so kisanja no sleep muzenga muhurari yoko nagamba nankeji nyonga antariyo nkani ndeba TV no mate ntubantu bireba no kotari aba technology yatanambo atamutichirize sente mutichirize sente atkoka kandi mugenene zanjezi ubane mutwara abani 10 atkonka hatagira wabahe sente konka we yaba kwasi nukaba kakarakache konka kandi akabade mukange konka kanje bukaki mwe cyanyishe cha primary bashomesa primary ndu aza yise no taza yidu no muna kwa ni ndesa wakunda ngo kuresa nukubi yoko bomwo ko oyichirize iwe byo kamanyo tangu zitezeka kotaba mwenje aturorebe mbwe nhachi atuno mangu izobe ya baroma ni mbanya nonyo ndi muro mashi karwara roba ni mbimanyeshe bishkota manyamishenga kora abajokora ibito mangu bakuzinduka kota manyabyihuro to bimanya mu bugenyi obundi bambariyo mbakukusa ati yo nanka uri umunyamahoro numanyo kumutunga amahoro ikirungiye bindi kugamba rimwe kabiri ba TV jeje mwe kunangu nani mbigambira nko mukanisa mutwe konko mukugamba ari umunyamahoro ubundi na TV je mukore tukugamba yabirere live kandi yihanga riyona nambwe bakomeza mu cyakara saba kujya kwa kandi ugo mwana yabaki just njye ngezo kweza information aha so nanye ndakwendera enguzi jirwanse ekituremirwe kurwana senguzi no kugira ngo abantu abinji umwihango the products of corruption no shanga umuntu atungira karmo ahubwo kutuga hatuguru no mujyango atari enguzi abanze yata miliyoni 20 kutunga karmo nanango abanza zigarizeho uko muri ko government soko emirome yo mu districts ngo muri mugo bwa DHO ubazo fashore miliyoni 5 ako tabacha baburi yo sente mbazi ahogo ubakuza guhereza mwencho bashiki chama cyabo ugu watunga umurimo hamwe nari ya hesen hato cyumbuza atira hirese konko munkora orangunaje kugaraza hizi yakuzireke izi yatiremo ushanga umuntu abingabo ahatabara ngushanga member wa parliament kuza kuba member wa parliament akarura kakagura najyango bingugamba hatubaro kwatinga kukayo kugura hata nko wisingira kata kura kanta kubatsa buzima kandi ni chumangu na wiki nsakajwe nje yabayisemera kana mutesende abyabisiba kwa bakabari bingi mwari kwa kugisente zo nkana bakata kurabo kunkana bwo byakoze biri mbamanya kandi kanabire karanyisira fundraising kaza yuka kamuhajana na company so ni ebiri tinko matinda mugambe dikora kumutero karango okay konka no shango umuntu ari member wa parliament abuja ngo akahinguzi hatogo no wamutaka chiko kukurwana senguzi naza kuzaka chiko kukurwana senguzi arire henguzi abo baratengo arire nguzi ajati mumpo hwezi ngambe ngutogirire ushanga umuntu ari chairman LC5 ninga LC3 ninga LC2 atwazonga LC1 onyobururu ushanga umuntu arhunagaba icyaba se rati umuntu ari mu kwezi umwaka ni mtu ari 12 ushanga mu chairman LC1 yata miliyoni 10 kusinga karuru buzima waza kugita umutwaro mu gukora kutunga buri kwezi kutunga miliyoni 10 no kwira kwingana cye ora biyo nota mugaruru of course umukaruru no basakta mu facilitating abantu ba agency kunkake kugira ngo kazi kweza zergayo ni ngabe mitware 5 ninga 10 ngo bamba karuru buzima tingo basa nyoti ngo basa kumusha konka ese kinani ngamba eki abantu kutunga emirimo batire musente products of corruption cannot fight corruption baba mnango honorable mukuru jimmy nchiriza kache wano nchiriza okay kache just said edachikemu actually biggest worry yicheme kuba twine kitwe abo kubiko musako nyo hati kina atandika kutina ezo sente kuzezarabira umusako nyamwinji ebukapa bukachirizibwa ku rugom parliamentary sako
hati kanayibuza ezo tisente zitu zikiruho nanga hakagenda eza parliament ekindi nyecha kare kunakwenda kuza ku withdrawinga actually ni mbuzimwe abakiriyo mutuyambi n'abaryasa kwa bariyo n'umutureba abo kutucicira nchakare kunakwenda kuza ku withdrawinga obusente bwanje methods ariyo muchome abe nateka o signature cheki nimbaso kuza accessinga kanoshana babasa kuba bibire mune zitu turya ahantu turata kumanya no wafu turukwendera songa yitu yizoba briefly nanyira turebe aha butabanguko buri muri Africa basically na munongo muri South Africa aho umunya-Uganda umwe akugamba kuba n'wafire muri KwaZulu Natal bwanyuma yo butabanguko bukubaho ikikubarwanisa niki no kugira ngo abafrika bagenzi babo kurwo mu Uganda, Kenya, Tanzania, North Africa bagire South Africa kurondayo green pass ingash kurondayo ubusente abafrika South Africa bagira ngo nutuwenda nito emirimo yitugiye kora warwo yo kazo mu Tanzania briefly naho no reba ngo Tanzania government ikargo yagira ngo abino business ubuce abatakora mu stage abatari bantu batuze bensage bo bine retail shops mobile money ubu bucyo bwabo gukora amasoko baburekera kandi bateka bonansara yo kugira ngo ubwiro bwabine license zabo ziri cooperating azaheza kwayo barugemu batanke woda kubasa business za impango origin echo president Yoweri Kaguta Museveni nagira ngo Uganda heshire injya rurengo rwo kutekamo kongeramo mutindo abinte billion bikora shi nibikorwa duturonda katareka hamwe nka Africa ibintu birekanka hibyintunguka ya Africa wasanga mu Africa nabinga mu Africa mugenzi we inkwatagana yitu nga Africa kugira ngo tufunira karumwe eyo butari kwetungura kuba independent nikirekanka andi kutandikaniwe honorable batekamo iwe nugira ngo encourage y'Abafrika kubinga Abafrika bagenzi babo tukugezaho kufuna butari izo Kenya bakabinge amatega Uganda tukugezaho kufuna katarika amate ibya Kenya byo mu Uganda iyo no ryangu ni cyo kubasa kura kurenga Africa twafuna irakarumwe nko muringo mwogo kufuna akatari ko kuguza ibintu by'itatina twase bo bari mnonga icyo kubanza cyabyona imwe bari yono batureba wano manya abantu abine kizubu amito yabo n'aba South Africans wano manya abantu abunku basa kugira ngo bashime kuba bine kituri amitwe n'abantu bunku zagamba hwa icyo kubanza cyabyona imwe mwena n'umukimanya ngo South Africa obu yabireri omu apartheid omu busosoze obobwire obu babire nabategekwa abakaburu tarhense ya Africa itarabasize kurwanirira aba South Africa itarabasize kubatunga itarabasize kubabika itarabasize kubaberaho ezona zikargayo zababeraho konka ekifuteka ngo abajungu abo kumanya nabinazi kandi nabinazi nukwe nyoni itekateka ngo ogo mushijo wababonenise wabashizire kubabona bonisa ombutege cyobo babene beta bakana bamwita Sinzo Rodez ogo mushiza ningirana atekwa kuba yabatire na nekikatu cyo butwa kikabasa kubamaraho obwongo ekikwenda kugamba imwe bariyono batureba okubagambira ho kaci aba South Africa n'abantu abo kutekateka ngo bizu byabe bine byona babaretire nitwa biraguje batahi babo abo kutekateka ngo abazimbabwe abo kutekateka ngo Ghanaians abo kutekateka ngo abanya-Uganda ngo nito tubaresire ebizu byo kubabuza emiromo ekitari cyo bebirwe kumanya ngo ekizibu cyaba abantu ekikukizayo ekyamani no myaka 30 bamazire kufuna independence yabo ekizibu cyabo no muntu arikwetwa omujungu kwayi egishaha South Africa abantu abatine mirumu nebichweka 30 arigana South Africa egishaha no kwakorota twazo mbintu kugira ngo abajungu amataka 90% ezabantu abina amataka
n'abajungu abatuka Africans aba abategekiri no mu mutwe bwambo Africans ateka ngu n'abafrika uko yahora mu kigambo Africans hati aba bajungu twareba all the factors of production land capital labor n'abajungu abazini hato mu bujega bwabo mukama sasiri kandi nyina mu purikiriza ombujega bwabo nango mbutamanya bono bateka ngo umunya Uganda omwiraguju nicyo kizubu cyawo nicyo cyo kwenda kuboreka ni namba tangaze okuboreka ngo ticyo kizubu twaza South Africa kuba afunde byo butegeki twine mu political parties nkezi twine ANC ekiremerwe kuihayazo mbwebembezi yabo kwata ekiremerwe kutebekanisa no kumaraho ebizu by'aba South Africa twineho Democratic Alliance ekyo nekibina cy'abazungu era tarho mwira bujar kubasa kwata fraga nanga gukora ki ekyo nacyo kirwaho twine cya okuya ekibine cya EFF echa Julius Marema nicyo kibine kimwensa ekibyo nkishomesa abantu kikabatira kiti ababiraguju tikabire kizubu kitu ekizubu n'aba bazungu nibo binemerwa mirungi nibo binamataka gona nibo bino esente zitabatu ibirekare nibo baremwe kutushomesa nicyo kizubu kitu konga twashanga ojuke ngu ebine kukiro bwingi omu November twine yakarura kutweta aka local government ntweta akechikungu obururo bwabo obwahansi maba meya bahebiye byona so hate vina ebirumu hate bitine muramu twine mwe bina nka Action South Africa echo former mayor bakana bamweta Haman Masapa twine umukondo wa Sisiwe echo chikadi cha Jacob Zuma twine Mango Sutu Bitezi Nkata ogo ni Freedom Party hate bibyona tigine muramu hati nkoko kumanya politics so kwero mwami jime kubuko ikobwire go kutera karuru hata abantu benda boreke abakutera karuru no byakuba nakora busha nundo murice nguno umuhagera itonore ngo haro kwegeta kwa Africa yes ati kimwe nakambira niki hati aba bantu abuja ngo ebye bina tigine muramu nigenda byoreke ngo byamba xenophobia abakoreka ngo ejo niyo mazire hemero yaba South Africa kunga kingwenda kutangaza auko South Africa nyo kundebera nyine yo namaka ahora hache kuzayo kuhisibayo nyina kambira no bwa kwenda bagatwara uko no bagatwara ukagabahereza no ishiko bwire bwa itamini dada abahereza amaduka itamini aha za room street nka kubaguze stock yagwiremu bakatanga kutundura mwembuzi abo kabatiri cyo kwasa kutawo bakuma managing nico kimwe naba ababa South Africa no bwenje bwabo buta abanya Uganda bukura bariyo no barwanisa kino muntu ayino murumo gw'amagezi ogw'amana go kugira ngo amutiriho murumo kureka abanya Uganda kugira ngo nabayiya ko kurgaha yacenga kugira ngo noreba South Africa mu nkore y'abazungu norgaho ruganko kurgaha usanga ha supermarket ndizo no gisanga kamakindi umunya Uganda waceyiya yashanga ngo kurgaho kuza makindi hatateka ka kiosk kemigati atahiza yetera ho murumo yayiya yagukora ubwo niko bakumutura no kwasyabariya nabanafu abatakubasa kugira ngo babasa no kweshemeza uko hasi nabwo echo ninyenda kumanyisa ngo amazima garugo abanya Uganda tibakatwiremera umweji kureka kingwenda kwendera nacho was ambassador ninyenda kubagambira ngo abanya Uganda nitoka South Africa turiyo tubarebe kandi twakubikuraho otaro orumu kutwigura mufeyo haga akafundizo munya Uganda nituza kongera kunga abantu mwine business zanywa nituchumanyake banks ka Abisa nirga South Africa yes ntumanya banks is Stanbic ni South Africa ntumanya DSTV nirga South Africa nituza kunga abanya Uganda bona okureka kutubase kubabora twabingo musigitu mangiza kubiga abanya Uganda honorable Kazwengi izo inoreba icyo kubanza honorable Kazwengi mudakikisha noreba kugira ngo Africa okwegita kwayo kufuna katarika hamwe
ake wechitinsa his excellency Yoweri Kaguta Museveni ariyo narwanirira kiza kubasika icyo ni kibasika kandi nicyo cyetengo cyitu nicyo kiratutambere itwe nkabiraguje konka kangambeho kacha South Africa n'insi inatwire mu myaka mukaga kandi nkagikoreramo ndi umujekero wa Uganda diplomati namazima aba South Africa bine bizubu na munonga biraguje bine bizubu kandi byarekirwe imyaka yone yibamazire omukwebembero w'abanyunyutsu b'abajungu mbwene bambe mu basasire nibateka bine ubusharzi bine naku bine bizubu so nibateka ngo ebyo byona nibikaretwa umwiraguju wa Africa uri kandi abiraguju nk'abanyarwanda bariyo nabo batura nabo nibakora amaduka gabo nibatega amashoke nkabo nibarya nabo mbwena omuntu koko boyi n'obusharizi n'okurihi n'orugujuma so kuba kubana bareba abakompitinga nabo bakutwara byabo mujungu bareba abarahare taro muharabu orukutura muzi bakweta township taro muharabu oine spaza shop taro mujungu mbwenu mbasasire bagira ngo ngwi abanyayuganda no bakubitwara konka kandi aba bakutureba batagira ngo nibafaha abanyayuganda bonka bafaha biraguje ba insi ya Africa yon nanye ndatsime president Yoweri Kaguta Museveni itwe nk'abanyayuganda afire y'umunonga yatahwe nyonyi ya Uganda ngwereta abanyayuganda ba South Africa abakuba nibetenga kugarukaha konka bambe batine sente zo gura ticket nambwenu no mwabazi ugunari nyencha karo mwabazi abantu maganabiri na 50 no bashika nabandi bariyo no behandikisa Durban South Johannesburg Cape Town nahandi no baza kubaretera busha babagarure omusima musabe nababo bagindi hatko kugero cyo kandi bawakorensho ahabo kuba haryo n'abanyayuganda abindu kumanya nka Professor Ouma leading neurosurgeon omunsiyona tarwa ibara mushanje abo kwatara mu township ariyo mu University of Johannesburg ogo tibakufana we abo kwatine umurumo gwabo gwatuyire ambassador wa Uganda tibakuza kumufa so abakufana bo nabo ababarihi kingwenda ngo bamanye so nito kwakuba haro abanyayuganda bene business in fact okutandikana na nyencha kare baheza kureta abo ambassador wa Uganda na minister of foreign affairs nabaza kushitamana ba South Africa babagire ngo kwarabe mutakwa abanyayuganda bene yo business investors mwaba mutabuzukumire nito tutukumazanye ahampa so cyo njyangu nakikwataho konka ninkirizana niwe akatare kebihingwa n'ebiyugande rukora tutakagire kuguza buharabu na bungereza n'ikirungi tuguze umahanga gatutebe agatwetorire otere munaga wiraguje nicyo kigenderwa cya government ya movement na president Yoweri Kaguta Museveni kwako bahine orukuchifuta orukuchiho muhanda gushyikire nabana arwanisa intunguka yensi ya bwiraguje honorable omudachika ibiri honorable mwishi akire kwata yuno jangu chicha kwasa kukorwa kureka ngo Africa yayigita twafuna katarika hamwe irakaruma bitu yo African Union umurigeki negamazi abo kuba nuhurantu gamba ngweje ni South African community ngo tukorre hamwe obu ebintu no buhereza bitambure birugaha bize kuri nakuri birge bije kuno otori yohora ngo ngo nanka kuyabara Kenya bamuja kure ngo ndio kuyana afuka humihanga bamugariza he hati oyebuza kanshi hati mwene kandi kigenderwa cyo kiro hati mwene kwashanye ngo harwihanga African Union ibi bintu kebiriyo biva South Africa biyone bibaho abo kwati muteka ngo mwihango abantu basa kwatebera jo mu ngaro baje guntwenda kubinga aba South Sudan for example abakuturo muje twababinga de security bikiriza nicyo baho kito mwihango kikubasika kugira ngo abantu bayikora mu murumo ngo babinga abasudani bababinga ngo abantu baburijo ngo abantu bayikora mu murumo ngo babinga ba Rwanda Eritreanism ngo babinga Eritrea ngo babinga ba Congo
ngwimo murumbara mwayikora mu murumo muri sinyiro mwayikora mu murumo bimwe wa Tanzania numukora muta. So government ya South Africa iki kintu ine capacity yo kushiremesa ako South Africa elyo mahanga gakutsirayo okugira security ya mani na Tanzania yonkeri ni practicing necho basi tu haruku nyagwa Katari ukatonga so muhanda kandi Katari ko kakunyaga kakusera de hatu yoro yoro jano no tere ko na hansi no yishuma you know hatu no rango abanyagirwa Katari basirirwa Katari batongana so muhanda konga chukureteki omunsi yona abantu babategeka kumara ubwire buringwa munonga bakabimu ubugabe bwabo kumara ubwire buringwa munonga no bwenge bwabo no bugire kizubu okutegeka abantu ubwire ukabakora nk'abahukuma ubwire ubafundikire to kubikiza kugamba tibine bwesharramu tibine bwo kushoma ko kuba kwenda hato ko kugamba umuntu atine bugamba ngweno abantu wabatwara zotyo hati abajungu bakamara ubwire buringwa munonga ejo appetite terasigira ba South Africa bare the same mitsa kutwara ubwire buringwa munonga kwenda kwingana ko bwire bamazire babategekire kugira ngo abantu ngweno cyobahwemu ejeshonga yono basa kujireba politically konkatere term politics ejeshonga psychological ejeshonga kumanyangu abantu wabara baterera kumara ubwire buringwa munonga no wasiyo bwire no kuteka teka kwawo kubakuce tukendera hano nyenda kuhendera tukendera namazima nguhira abantu bara South Africa abanyarwanda bine y'amashomero ndagataye yirinyo abantu bingi bine y'amarwaro b'abanyarwanda ndagireyo gamwe ndaragwizemu nabandi ndabatayire nabandi kunga bariyoko nabwo echo ejeshonga elyo mbantu bahansi munonga kuriya abakuteka teka ngo gorigiri singiro akaza South Africa akaza kuguza ebishaka ninga akaza kuguza amandazi nebyo nobuntu buce nkuko abantu bahurambaga mutabunumu nkora mazima omuchayina ijaha aze kuguza ubuchori omuchayina ijaha aze kuguza amandazi aze kubazire nkito ngo bagume bije bakora ibyo bitakubasa gukora bije ajati ndigire China kwije kukora ikintu mu Uganda ekinyi mu gishata kubasa kuyokora so yo ntekateka ngo ekiro nkirete kizobona cyo abakuru bashitondoze no kushanga ngo abantu baruga mu mahanga gandi ti Uganda yonka bagenda gukora turunaku gukora siringi 50 kandi bo bari bakora batinemeramo turukwendera hore boririan hanshongeji ya South Africa Tanzania na no kwikita kwa Africa kugira ngo tufunira karumwe iwe nugamba w'intekateka bere yabare mnonga mbwenu ngwembuzi pakagisiba ko mukasheshe n'umwana gwayo mbwenu ko baryaho ngo muka yembuze jya yabenerga hata yabageni muri kabije kutaya yabageni hati umuhinguzi yije ajya tazi kireke n'abakubaga nubambagira ki atowani hata yaki abageni wabareba mboshi umurukiko rwo kumbaga wabura muwahura ngo baza kumbaga ta aturukiko tunarizamu atkunkana baza kubaga hati worwo rukiko mukama wanje yabarumu ori ati nyoye tunabireba kunka abageni y'abinasigo wanyu baza kubaga kitanga mbwenu embuze kagira umwana gwaye ati namatweriro bunyansi atabo kuba mu rukiko rwo kumbaga mukama wanje yatarumu nyowe ningira ngo ebiturukora byona tushime kumanya president wa South Africa mukuru wihanga kari kurebe cyo kubaho comment yeneya na wachirumu nanga tachirumu echo nicho kubanza echa kabiri nanga chumuremere cha nabwo nkona kachigambiri nanga echo kigumiriga president Ramaphosa karwe yagira ngo ibi saresare byakavya kubatireho no group z'abandi zabeti nga government twakine mukuru bari bagezaho ku mushikando go muntu afire wumba mu account ngira bati echa kabiri ubu president wihangeri ubuyabira idamina kimkayirukanzi yabatwara bata haba hoki ecyabire ho kikasasabaye
mbwenu baba South Africa nubareba ngo abanyayuganda barukora mu South Africa tubabinire mu gasho kuba akorga mubona yo South Africa tekagire cyagishara mbwenu itwe nk'abanyayuganda n'abandi amahanga ganda bo kwat kujya ngo ntashasha Uganda yonka bariyo babingo umuntu utari wa South Africa itwe nk'abanyayuganda tutiriho buryo abantu bitukabarijemo n'abahandi ijo mpira gwabireho agati ya South Africa ekanezana na Morocco ukarebensiyo no kuyabeneshemerwa amahanga ga Africa gabingashemerwa tubanti banyisangu nkoko mugenzi wanje agamba ona rebembo yatekama nkirebe kangu hati ensiyona y'aba Africa neja kuba nehigaki abantu ba South Africa mbona wa president ni hangariye n'abari kuriye torora yaba nareba ngo kikwija kumushara nazagumiza amata kozere kintu abakwati nkwamya ngo president ari yaho abantu bariyo mbaterwa abandi bariyo bafa abandi bariyo mbatwaro ubuju bwabo we nareba ngo ayine government ayina mahi ayine mbunda kunami so nyo mukuteka kwanje ningira mu South Africa epime erebe abantu atari ba Africa kuba rangemu yo neza kubeta nito bitu kudumize mutubiheho konkanye kintu kureba hariho buzubu ngo mweni ngo agamba kabitu bakaresere South Africa nabo bayino buzubu ningira abajungu bakabazo mu mitwe babashisha babatabasite kutangira iki nkija kubatwara babara mu honorable handogwe yaba honorable Lilian Otera program ensonga yizoba iraka n'amazina ni Jimmy Mumza ezo niyo tekateko y'abagenyi banje binakweterera izoba kandi ngenda kumanyisa program age neza gumane bo rwakana mu week hano ya headquarters za New Vision turi ya TV West live we bari munonga kubori ya TV West twenda kusibura no kuramanyisa ngo program ezindi zebyo nziza utakarugaho bye bye rari kurunje Enshonga y'izuba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink kitasiyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink utuntumura cyubaro na stress Entekateka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda